Ameda say wo hwe ebi bedwam de aduru so no ye nkase bonsem no edo so pa de obetie no bi ene say nkrofo ana wogina emrani ma amra no etoto wo mwa no say wonim opanyini mahama ni woni hu bie no say court no ahye say ba ko de wobua ne kumfonti no wonko no wonko sen no ahoma sanso na nsuka kraka ate agu Ghana ye afanai baabi ama se de nsuyire akoso no ye de mu enchemu ebebrɛ pa na futu akwa magana ban se de wode wo mu anu aduane ema nkodar me school feeding kitchen se ne mu twitwiri fom no wonhwe no wonya sanse enkoyie kra we ne nsem wahodo bi nam de so mo se bedwam so kasia no pe kai se wuhia me ayafrɛ me anno chewa ba ajwa se wan nsem no nche ngono memfa ntoa so ema wa na sapki alenji ono ene panyini a woka ho mienu ya mpanifo de kwadu bo won se wonimu se yenu abema mahama ne wo no wonim ho obi afa Gregory afoko so kra no na woka ho bi na wabra mpanifo tena asem no so no ene na omo ya makomako enson woto aba ne wiye no enan agitu mu se opanyini asapki alenji wonim mahama won ho binti wabɔ ne kwadu se wonkosen no ahoma ne se wabɔ ne kumfo se wonko no nkokum ne bi na wɔn esa tena se na wɔto ye Gregory afoko na asɛm no so aba no eno so kɔpae enan ene miensa na wɔn de nitiri yeye wɔn enan no ekɔma no kyerɛ se wonifo wasɛm no mu ensɛm eno no na oh my Ghana de wonim se se koba se ensuka kraka atigupe na se ensu yiri no eyini tia ne sa na pragia na se okada rider wo mo a ya no wotwi afidie tetafo yi ebi wafamu afrimu ewo eye tachiba ye no ne nyina ye ensuka kraka ya atiguye na oh my Ghana afa hodo bebre no ehun sa ensuka kraka bi nkra kropon ma se kwa de ne ye nka koramadi na no mo fa nko bara ne bia ya hodo ensu to a yenim se eyiri no sa pepepe na ekoye na we afia kenten ono na ja wobo nsem na no woye ya ma ne bofo na wobo nsem no abrain sei ti yenkwa ahoma so wi afi maache ye ni ama wi afi na yenya ne nti yese okada na se pragia rider baako wa free mo de na ma ba ye na wo twi afidie tetafo na bra no wonam nsuo ni mu ana sesen yo ma cha tefo ina de ba ye ina na se enura bra na esibratam tigu ewo techima mountain so no na ekurumu abonyenye chese data ahodo nyinara nsu atwia faso ma enenanam street no so enti car kra na car kese a nsu timission na de wakose baby enti na okada for de omo ye bobo enti okada rada ba kuin na adwense anka op baby ejina na ono so afiri nsu no so ende we de nsu no babo na so oye ya chese baby odure na ni ayete na se ojina ho no anka ono free nsu no mu no free fuel mu no o tie baby as o hria tra gata ono na adwen ne se gata no se di onim kwa no so ti gata no da animu he baby a o si free ni okada mu a o so o tra gata na na o patria yes o koto amuna na nkata mamuna no so emu da esu wo mu akata na esu ahoden e ba no so no emu eduye enenti chese otoburu wa dumi anya na ho hwe na nsu no epifa na so de no ko akiri kaka ete ebra amanfo ye Adom se o mbetumi asoro mu apega no na je nsu de wanu bia fine enti ebra o boa ya o de do whole family hospital no na o ye bia na chese na wato na nanom ewo esi dada enti enye se bia esu fa okada no ko bemum onu asifiri mu tenka okọ akọfe baby na wagina se bia esu no ejaya obetumi akona emu ena opetri ya chese okohwe ase ewo ezumuna na ekonomu ya fe sa branch ye no wo firi mpotem ho a munim nanim wo mfie be sei munim se oyo kada driver nemum atama ye be report no die na abusuafo enti ma ho eniti ni din eni bebi o firi no die na yensankan ya no pay ena ade achi ye ba betu ana ma okwa hu se abusuafo etimi aba be aisheda identify nemum
Pragia for the Omunimito Pragiani, Nansen, Nebushia for free and Nase, say the and na Omuntimefa and Tuja. We are fair that senior man about the Amayano pay will be Jim Cassia, so be a better Besaba, one near Bejabusia. We are fair content what to inquire a free techiman for Okada rider, ya. In suka kraketi egu wo si no apɛ bia gina wi ase amana watomo a ensuo ede ne kwa wo yi no dryer sabia na se wafiri mu na ye free sabre hosam ne so ne nkonsem foforo ma wo mo no aduane ema aban school nkwada wo mo community school feeding caterers no wo mo atiatua se wo mo abo aban ne kokosa asisika no a wagye no esua afekwa no ebosumi pii ni akamu asika ne mai na sade wo mo wofiri wo mo ho no ema ene wo mo wakwaje wo mo bosia de yesa adwuma ne jojo wo mo no ha dwen pa na sa aban na bu na so mu nuanti no wo mo atiatua na sanse minti obankra kropom ha se ya tetenani ede ema wo mo enu asa nuane no eye Juliana Kujo ena woni Adom kase twetwem komo se aban ne bu wo mo anim tia wo mfa wo mo nya hwetietia wo mo anim aban nya sanse ehadwen omo respect caterers one bit so omo respect ya mu hu say ye start say ye kasa e wo say po mo show respect bi na mo fred the whole caterers mo be friend region by region na mo de yakasa oh yes rem ye nim say mo bre mo buaye mo nya botre say ye yo nipa mo de yakasa yes so ye betie but be 2 years 3 years na mo fro bia meeting was sign atwa so say on increase ye sika maye on buy out no can say 2023 aduane amuye no mema mu say ana say obeka ye bekwa akoye adwuma na omuntu aye tetem ka no Ajimako ya wo mamu a won mo hwe eja edum ho nsem so Ghana National Fire Service Public Relations Officer Adema wo mo ACFO1 Timothy Efum woni Adom kase atwetwe nkomo nam so de afutu ema Ghana fo nyina se wo mo emma ajimako a wo mo hwe ehyen ema ho nkrata DVL fotumi se wonom enton eye droya ya di edum je bi me che fire extinguishers wo mo chemu a nyade se DVL de na wo mo ton sampa se wo ton bi a wo mo ye mu hwehwemu hu ne se eye papa se wo se wonom mo ton enti firi ne kwa wotu ahyenkafo nyina fo se ko DVL a nya ho ene wo se wugina na auto fire extinguisher me check samaye no DVL emma meje approval say were your dealers in fire extinguishers. Until we cannot vouch for the extinguisher now what the general public. Enwachi, ashenkaphobia wabo so kind, and such a margin defer, and some year Ghana National Fire Service for Eke. I say no more Canada. To me, no, say Bibisa, or more Emra, because you were almost say one money, then a Juma boom. Munjin tum na so be register kan ne dia omudini na aka ho esa de card list no esa de belien mo kan ne dia enye no kre obi na epeni sike bi edi no mo de yesa say DVLA fire extinguisher no mo use no e be a fake fire service for the no e genuine adentina mo nko DVLA for no ho enko find out say onuan ba bia mo import mo fire extinguisher we free no em say ne quality no engine standard. A simple thing. Yanko Ghana Statistical Service wono akache na empedifo pa dwumade bi ho ntomo ne nyina no abe fontinten fidie portal yi bia wono abie ne hono na abowura hono a nipa wo mo kan no afempinu ni aduonu ba ko nemu ho nsam adan ne sede Ghana yedodo nyina te no eguo no ato ne din se GSS Stats Bank ye no ene ensem mo matwere bu hono bebre ti sade na wusua anasa wo yensentwe ne wo pe sede nipa kan ye course ne mu nchemu tie no a wokọ obenya bi na government statistician Professor Samuel Kobena enim wa bra wo mo pa ho ntoma no woni Adom kase kasa. The Stat Bank goes beyond the micro data, gives us a different product beyond the micro data. What a Stat Bank allows us to do, as the Deputy Government Statistician indicated, is we have built in excess of 353 million indicators on the Stat Bank, giving different cross-tabulations, and the levels of disaggregation doesn't end at the regional level like our thematic reports do. So what the Stat Bank is helping us to do is to give us a different statistical product which would allow policymakers to directly engage with the data in whatever form, in whatever way they want to do it. Going forward, what GSS is looking at is, one, as I said, what we are launching today gives us an opportunity to do the disaggregation
up to the district level. What the team is going to do going forward is to give us a little more disaggregate to the locality level. Why this is important is we all would appreciate what the country went through given the Apia-2 incident and given the flooding that occurred in the Volta region. When policymakers needed very basic statistics about these localities, these communities, in terms of people who are... Assistant Headmaster Academics, Edema Kajebi, a senior high school, ye wotimantemo, a Cephas Amevo. Opinions with himself, Bani and Afamudia Parman to a Susuku Hodono, a church for near the Swaphone, who aha, one wood, Media Hodwa, one Edi Monenso Bakajebi Senior High School, Honomo, how about one more pa, a young Kumia, a disha for a better so, and tea or the Shadia Tumpany for them say, and Koreano on Pebi Emerald. In the KDB district, we have 3 senior high schools. The oldest being KDB Asato Senior High School, and then Dodipapa Senior High Technical, and Hamasu Islamic. We have always had these furniture challenges. Kasek, for instance, we have a population of over 3,000. You get to class, some of the desks are weak, some are spoiled, and there's always this small challenge that we have been facing, or some challenges we have been facing in the few years. But just last week we were informed by the district the district chief executive that he has been able to procure some furniture for the 3 schools in a district. But I feel that is very, very welcoming. Enwechi ena mensini kracho wakajebi akan Wilson Agbanyo ensoni Adom kase etwetwe enkomo no chere sentia utu sana moyi. Furniture deficit in the district is so high. So when I was appointed and confirmed in November 2021, the Education Directorate and the 3 headmasters called on me to help them procure furniture for the students. Yankopon ya domu a edwada eyeda yeyesi honom edebo adwumayefo nyina abaso akyerebo ne yo se waku ho ye adwuma ma my Ghana na enunti eye afofida na sansem yinti no ene ku ofra ho All Teachers Alliance Ghana twenty say atag wo mo de adehwede mo de to Ghana ba na afia so ye hwembosi ho nsem so anim se kwosre akyerkyerefo mo ha papapanti ene ma wo fa mo enkwaye no mpanifo hwe na wonfa so no nsiesie twefo edema All Teachers Alliance Ghana yi eye Albert Datson won ya kasi edinkomo maka de your issues be brave na ehwe odikan ye collective agreement oye mbra obo ye ho ban ene adwumayefo na obi ofa adwuma mu no obo ye ho ban sisi ade mbra no why spy ye collective agreement no why spy the sense ye hwema previous collective agreement no ne wo terms and your conditions bi wo ha ban we state wo mbra mu there or ye allowances na aja nko be maye you be there transport allowance rural teacher allowance yes also wo accommodation allowance bebre we state wo ye collective agreement ma na nke ye hwe nyim there aban obotum de djuma ese hwe other professions na allowance bia wo bia no wo de den wo de djuma enso ba ye teacher for your conditions of service the allowance no ye djuma ntie ne fa ne de allowance no wa twe go ye don so to nchen a ye hu de oye ya akaje a ye di edwuma teaching and learning materials mi ma besin ko aban ye na adwen de obeti teacher for ye sika na wa ma laptops na nka mbrampo ma ho kwan de teacher yi wan kase wa ndema de ko we edwuma na aban so ot wuska na oda kweden oda to laptops mbra ma ho kwan what we ask me you can say primary school teachers what laptops on buy your laptops in some to nchen we introduce new syllabus anka ye hwe nyim there nka ye benya textbooks na nka teacher for that charge nya oye yaw o sanso ye how there me you can say a church bi ni mu wan wo bo tim what the chawade because say teacher yi baba chere English and other reading comprehension on your textbooks. It is a teacher in the textbooks no you are obesity now we tuma a children.